Pozdrav, dobrodošli nam je video. Danas pričam o jednoj novoj sortu, kako je, zašto svi pričaju da je baka boostuje čud na YouTube. Ja sam malo reći koju stvar o tome, pošto je to onako malo aktivno. Se ne ja tu, Flappy kad je radio Distracan baku i X-Aim kad je radio Distracan čud. Opa dvojica spomenu kako je baka čudu boostu na YouTube, tako da sad priča vas. Prvo, znači mene to ne interesira, ja to nisam umješan, to je po njihovom pravilu igri. Oni su YouTuber, prijatelj, nakon stvarno što ne mogu s njima nakon to. Znači ja sam za da on s njima skupaj, to nije nikakav problem, mene ne smeta, da se zanimljivo. Ja snimaju skupa takvu zonu, moram se, i sljedeće, to je glupost od ljudi što se imaška baku boostu članju na YouTube. To bi isto bilo kada mene Impe boostu na YouTube-u, a nikad neće jer jebi ga. Nema vezi. Kad posljednje pogleda na YouTube, Impe će imat 2 miliona subova. Tako da jebi ga. Sad, što on snima YouTube, zašto je boostu? Mislim, to je velika uvreda čudi, kao prvo. Ne, jebote prvo. To je velika uvreda čudi, znači. Ja, to ispada ako da to da se nikako nije trudio na YouTube, on dobije 600.000 naš subova, ja mislim da to je tako da čuo da se nije uopće ni trudio, znači. To je Brazer u bezazi, a jebi ga, mislim, bezazi je totalno, što im tu pričaju, nema nikakve loki, jer čudo ima svoj kanal Boka su, i čudo je sam snimao da imaju klipove, ono. Šta? Nema veze. Sad dalje. To je ono, glupost je sad ljudi, ne znam što je čista glupost, oni su prijatni, ne mogu snimati skupaj, ne znam kako da držim jebeni kačpit više, ali nema veze, držat ću ovako. To je pa meni čista glupost, oni snimaju zajedno, oni su prijatni, mogu imati pravo snimati zajedno, što ne bi malo ići po gradu i pitat par ljudi pitanja nakon to. Pošto ne mogu snimat kako čuda vozi prvi put Porsche Buggy i Buggy se gledala bi malo Porsche, ja ste to gledali, ja sigurno da nisam, gledao sam minuti, postalo mi je malo dosadan taj video, ali nema veze, koga jebe. I to je to ono što se mene tiče, to je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako ste uživali obavezno like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj sljedećih epizoda. A pause.